možda će sada, sigurno će se naći ljudi koji kad ovo budu gledali će pomisliti da ste vi čovjek koji može pomoći. Jer kod vas, pretpostavljam, dolaze ljudi kada prođu sve. Hvala, da, naravno, ja se bavim 16 godina iscjeljenjima, iscijelitelj sam, zadnjih 16 godina isključivo to radim, uz još šta radim edukacije, znači iz samih iscjeljenja imam, s jedne strane liječimo ljude, iscjeljujemo, a s druge i učimo druge koji žele da nauče tehnike iscjeljenja i da se isto tako mogu pomoći nekome ili baviti s tim. Naravno, u 16 godina vrlo intenzivnog rada ja sam napravio, teško je to procijeniti, ali negdje između 200 do 250 hiljada iscjeljenja. U tim iscjeljenjima smo pomogli na jako veliki broj ljudi, od čudesnih svakakvih bolesti su ljudi ozdravljali, a isto tako smo dužni kazati, znači to javno govorim, bilo je ljudi koji su kod mene dolazili sa bolestima, pomogli smo u smislu neke male pomoći, ali nije došlo do iscjeljenja, do ozdravljenja. Znači, hoću reći da ne možete izliječiti svakoga. To je nemoguće što se mene tiče. Ja ne mogu. Sve jedno koji dođe. Međutim, ne bi trajalo nečije bavljenje iscjeljenjima ako nema rezultata i oni su stvarno volšebni, perfektni. Iscjeljivali smo ljude od raznih vrsta rakova, od leukemije, od gangrene, od neplodnosti. Znači ne postoji niti jedna bolest koja nije urođena, a da nismo nekog izliječili od nje. Ali nažalost nismo svakog koji je došao do nas.